Туғандар мұяқта мұз олы ой түшті жаң әлі. Көрелші қанчасы. Байке қанша сұрап атасыз бағасын? Сколько просит? 120 мың екен мына. Ой, мұз олсы міне, мұз олсы. Бычок, да? Бычок. Бычок. Какой отел? Это отдельно. Қанша бұл? 30. 30 мың өзінше екен туғандар. Рахмат. Ой, жақсы екен. Сколько литр молоко дает? Не знаю, хозяин. Хозяин там, да? Мына туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Мал чарба көрүүчүлөр. Бүгүн 9 ноябрь 2024 жыл Бишкек шаары туғандар. Пригородный мал базарына келип калдык. Бизди колдоо ар дайым. Видеого лайк басып, каналга катталып көрүп турган бир туугандарга терең ыраазычылык. Саат 8 боло элек, болоюн деп калды. Колдон келишинче бүгүн аракет кылып көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, видеого лайкты басып көрүңүздөр. Башка бир туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Рекламалык номер 0707 388 350. Кой базардан баштайбыз, акырын анан бодолорго өтөбүз туугандар. Андыктан каналды түрдүрбөй көрүп туруңуздар. Анда кеттик достор. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жаза кетиңиздер. Анда эмесе баштадык туугандар. Чөптөр бар экен бир аз. 270-тен дейт. Мынакей базардын көрүнүшү. Туугандар, кочкорлор соода болот. Канчадан? Ассаламу алейкум. Баз айтыңыз. Баз 30-дан турат анкор. Тиш бузганбы? Жо 8 айлык козлар. 8 айлык козлар арашан. 30-дан сурап атат. Канча кылып атат бияк? 22,5 миңден экөөнү. Экөөнү. Рахмат. Мына сонун кочкорлор экен да. Көрдүңүздөрбү? Тиш буз элек дейт. Тиш буз элек дейт. Кире берген жерде эле башталды. 22,5-ден бербей атат. Кочкорлор жакшы. Мыкты экен. Туугандар. Атаман. Байке кызыккандарга номер айтасызбы? Айтып коюңузчу. 501 0501 08 1285. 08 1285, Мына ушул номерлерге байланышып, кочкорлор боюнча маалымат алсаңыздар болот. Туугандар, мына бакта дагы соода болуп атат. Дыйкандар тыңдап. Канча байке? Баазын айтып коюңуз. 16 миң. Бул канча экен? 16. Бул деле 16 миң, Рахмат. Койлор. Канча бул козуңуз? Баазын айтып коюңуз. 15. Арашан. Кочкорбу? Канал. Кочкор, Тоңка бар деген. Кочкорбу? Ургач. Ургач экен, козу. Жакшы туугандар, кире бергенде дыйкандар ушул жерде соода кылышат. Ассаламу алейкум байке. Кандай? Канча сурап атасыз козуларга? Канчадан кетти? Bunu 8,5'a. Бул 8,5-га. Narkozu var. Бул канчага? Onu 7. 7ге. Жакшы экен, баасы аябай сонун сатыпсыз. Кочкорбу? Koçkar ha. Кочкор экен туугандар, мына 8,5 миңге сатып. 7 аркылуу. Рахмат. Койлор сатабыз. Канчадан токтот? Ассаламу алейкум. Козуларыңыз? 7 миңден. Кичинекей козулар 7 миңден. Тоңка бар деген канал. Байке, ассаламу алейкум. Сиздики меронос канча меронос? 12 сурап атам. 12 миң. Кой, Ат көрүндө турган кой. Ат көрүндө турган кой, мына 12 миң туугандар. Меронос. Жакшы. Канчадан козуларыңыз? 15'ten. 15'ten. Кочкор козулар, 15 миңден. Канча баш бар бул жерде байке? 7 baş. 7 баш. Соода болду? Канчадан бербедиңиз? 5 öğünden soda oldu. 5 öğünü, Канчадан бербедиңиz? 13'lerden beri. 13,5 миңден. 13,5 миңден бербедиңиз, Так, туугандар. Текеңиз канча? Tekeler 11'den. 11 миңден текелер. 12. Кызыккандарга номер айтасызбы? Дойнойдагылар бар экен. Сурагандарга айтып бериңиз. 504 0504 89 89 48 48 48. 48. Рахмат. Базардан кийин каякта болосуз? Topuk salat. Сокулукта экен туугандар, мына козу кочкорлор, анан теги текелер. Рахмат тууган. Алдын карап кете беребиз эми. Достор, бу жерде бир дробилка бар экен. Билеличи. Ассаламу алейкум. 20 миңден, 2 баш. 20 миңден. Кочкор канча? Ya Канча баасы? 15. 15 миң. Кочкорбу, койбу? Koçkar. Bravo. Kozu. Ol kozu. Булар сизден карайбы? Булар сизге? Сиздики? 35. 35 миңден, койлор. Жакшы койлор экен. Тиштери кандай, байке? 3 yaş, 2 yaş. 3 жаш, 2 жаш буларчы?
Ulan böyle sol da. Bağısıçı. Bağısı 35 mi? 35 mindən. Boğaz kısır. Bu sonu bilmeyim ben. Bilmeyse. Ben Türkan. Qoşqor men жүрген. Kızıqqanlarga telefon aytasızmı nomer? Aytı ver. Aytırınız. 0773 11 85 32. Mına uqtuңuzдар. Туғандар. Mo Drabilka kimniki ekan? Bilmeyim o. Drabilka. Туғандар. Esi жоқ ekan. Hiç yok. Хабар айы бүгін кішкене суығырақ туғандар. Жемдің бағасын біле кетелі. Жемдің бағасын. Қошқорлар қанша байке? 40'tan bulsa 40. 40 мыңдан чоң қошқорлар мына. Жаштары қандай? Диштер? 4 diş. 4 диш. 40'tan. Сода болды bu байке? Oldu. Қаншадан бербедіңіз? 70 geldi vermedi. 35'ten 70'ke bermediniz he? Oo. Bermedin deydiler baykem. Qanchaga olsa beresiz mi? Emi. Bazarı çıkarıp koyturdu 35'ten. Oo. Bir 36-37'den olsa veretkesizler. Kuday yürüp Buyursa. Sodanızı versin anda bayke. Mına, ulanlar, uqtuңuzдар. Jem. Jemdin balaарын bilelik. Bunday jemler var eken. Arpa menen, жүгөрү, arpa. Nesi kayakta gitti? Ha, bu yakta eken aldır. Esi gelgince jem nesi? Bu yakta qoçqorlar, kozlar satıldı. Oxşayt görölükçü tuğandar. Sana. Hazır, he? Geleversin. Tuğan qaysı satıldı aytıp qo'yingizchi. Qanchaga? Ha? Qanchaga aldınız? 9'ga? Yaxshi bayke. Mana 9 mingga alıp turmuyum. Qo'y. Qala. Assalomu alaykum. Jemdin bazını aytıp qo'y. Tuğan. Bağlar qancha bu kilogramı? 17 so'm. Bu arpachi? 16 so'm. Bu 16 so'mi. Tartılganlar var mı? Drablyon, ya? Nomerini ayt, nomerini. 700. Tak, buna tuğanlar, kızdıqanlarga jem. 0700 62 89 55. Maqul, rahmat. Şu nomerlerge baylanışasыздар. Andan ese Don Xabar degan kanal. Mına tuğanlar, alışta жүрген bir tuğanlar görüңүздөр. Bishkek şahri Prigorодный mal bazarındayız. O qo'ylarni so'raylik, qo'ylarni. Qo'ylarning bahasini aytib qo'yasizmi? 22 16. Yaşları-chi? Qancha tishlar? Cho'nglar, ha? Bo'z bu qisir bu? Bo'z, ha? Soda bo'ldi? Soda bo'ldi? Bo'lalik, ha? Soda bo'lalik. Bunaki ikki qo'z bor ekan. Assalomu alaykum. Qanday? Qozlarning bahasini aytib qo'yingizlar-chi? 21'den. 21'den. Urgaç kozlar ekan, yaxshi ekan. 21'den. Bular-chi, bayka? 23'ten Qo'chqorlar 22'den. Soda bo'ldi bugun? Qanchadan berib berdingiz bayka? 21'den verdim. 21'den berib berdi. Rahmat. 21'den berib berdi bunlar. Bayka assalomu alaykum. Qo'ylaringizning bahasini aytib qo'yingizchi, qo'yding. Bahasin. 25 ming. Bulchu. 25 ming. Teke qancha teke? Assalomu alaykum. 12 devatam, aleykümselam. Qanday? 12 ming so'm. Bu qo'y Qo'chqor 23 devatam bunu. 23 ming deydi. Qo'chqor. 12 devatam. Soda bo'ldi ana bayka? Ya. So'radimi bozor? Voy so'rab ketyapsan. Qanchaga cheyin chiqdi bahasi? Bahsi 8 qarang. 8 garang chiqdimi? Teke. Buni bo'lsa, He. 16 devatam. 16 ga bor. Mana 16 ga berib berdi. Qo'chqor boy dengizchi. Yaxshi bayka, mana 16 ga chiqibdir berib beribdir. Teke 8 mingga chiqibdir mana. Buni 8. Ulaqchilar ko'ringizlar, ulaqchilar. 12 devatamda arang 8 ga chiqdi. Mana 12 ming suratda, arang 8 mingga chiqdi deydi. Bugun bozor kichkina so'lqinroq suvuqqa qarata, ha? Voy to'lib ketgan. To'lib ketgan-mi? Nomer aytasizmi? Bunday onlaynda satsangiz bo'ladi. Ya, Yo'q, ha? o'rnini sotib ko'rganmasmini. Ma'qul, rahmat. Bag'ni chaldirdi. Abdullarovda keldi. Ma'qul bayka, bozordan, sodangizni bersin anda. O'ylagan бағада satib ketingiz sen bayka. Mana qo'ylarni ko'raylik tuğandan. Qo'ylar bor ekan-ku bu yerda. Qo'ylarning bahasini aytib qo'yasizmi? Qo'ylarning bahasi 20? 20 narxlarchi? 20dan barli. Ha, yaxshi. 20 deydi. Qashqarlar, ikki qashqar. Qancha deydi? Qancha? 10 ming so'mdan. Qo'zlar, kichkina. Qo'zlar 10 ming so'm deydi. Ha, bu yoqda qo'chqorlar bor ekan tuğanda. Aka, assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'yasizmi? 25 ming. Qo'z qo'chqor, ha? 5,5 oylik buna. Bayka, siznikichi? Assalomu alaykum. Yo, bahasini aytib qo'yingizlar. Bahsi. Bozorda aytib qo'yamiz. Ya. Bo'ldi, 50 ming. So'rayotadi. Qo'ylar qanchadan bayka? Assalomu alaykum. Qandaysiz? 17.
17 mingden. Mına çarba koylar. Mına kozlarçı tuğan. Kançadan? Urgaçı mı? Erkek koçkarlar mı? Kozu koçkar. 20'dan? 20'dan. Sodağı oldu bayke? 31. Ekonu mu? Ekonu 31 ming verip mına. Sodağınızı versin he? Tak dostlar, mayaqda qo'ylar bor ekan, Maykenda. Assalomu alaykum aka. İşleriniz yaxshi aka? Yo'lda qo'ylarning bazini aytib qo'yasizmi? 50 dan. Yoshlari qanday bularning? 4 tish. Niye arashanmi? Arashan. 4 tish 50 dan. Savdo bo'ldi aka? Qanchadan berib edingiz? 40 dan berib berdi. 40 dan. Qarazichi? Qara 30. 30. Qara 30 ming. 2 tish. Buna tuğanlar gördüğünüz pazarda bugün mal azırak. Rahmat ey aka. Narxlar qo'ylar savdo bo'lib o'tganda tezib qo'ydi. Bolalar aytasiz, qandaysiz aka? İşleriniz yaxshi? Qanchadan bo'lyapti? 13 dan 18 minggacha, ne? Mana 13 mingdan 18 minggacha. Buna tuğanlar. Qo'chqorlar qanchadan bo'lyapti aka? 16. Qaysi savdo bo'ladi? 30 kilodan. Şu qancha bo'lyapti şu aka? 13 dan. Ha, 13 jarımga bir bet al. Bana geldi. Yok 12 jarımda bir. Ha, 12 jarımga bir bet. Çap. Rahmat. Oldu alaylı. 12 jarım. Bundan ko'rsada gel. Qancha surib o'tasiz o'zingiz? 20. 12 jarımga berib aytadi. Rahmat. 20 ming surib o'tadi, 12 jarımga berib aytadi. Tuğanlar o'shundagi bir aytgan bahasdan tushadi. Bozor chechep deganday. Mo qo'ylar qanchadan? Assalomu alaykum. Ya, 60 mingdan. Yoshlarichi? 4 diş togoruk. Togoruk, buna 4 diş. Boğaz mı kısır bu bayke? Boz. Boğaz he? Soda oldu? Ya. Soda oldu? Narkı 37'ye vermedik narkı. Narxını 37 mingga vermediniz he? Yaxshi qo'ylar ekan biroq he? Mana, to'g'anda ko'ringizlar. Rahmat bayke. Bozor qanday bo'ladi bozor? Pazar yaxshi. Yaxshi? Vaqtlar yaxshi to'g'anda. Em boshlandi. Savdangizlarni bersin anda bayke. No, qo'zi qancha ekan? Assalomu alaykum. 25. 25. Urg'achi? Urg'achi 25 ming mana. Ko'ringizlar. To'g'andar. Videoga like bosib ko'ringizlar. Biz har doim ko'rgazib berib turgan harakat qilamiz. Qo'zlarimiz qanchadan aka? 3. Bahasini aytib qo'ying. 11 mingdan. 11 mingdan, ne? 11 mingdan berib salam. 11 mingdan berib salam deydi to'g'andar. Bu jaq taraf ketaveramiz endi. Aldıdan chiqqanlarni ile tartib. Qo'ylar qanchadan ekan? Merinoslar bor ekan bu. Assalomu alaykum aka. Merinoslar qanchadan bo'ladi? Merinoslar 12 jarımda tam davam. Tanlab olmay, semiz ekan a? Semiz. Qarangizlarchi. May çayna. Manaki, çık semiz ekan da. Bularda var semiz deydi buna. Var 12,5 mingdan be. Yok, Merinoslar 12 jarımdan. Bular 15'ten. Bular 15'ten. Yaxshi. Mana baykemde qo'y ko'p ekan. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Onlayn. Satıyoruz. Bo'ldi, savdangizni bersin. Qayoqdan qo'ylar bular? Bişkek Bishkeklar. Ja, Narin Gölden keldi. ilgari algan. İlgari. Yaxshi. Bular Bayloda, he? Bayloda turgan. Rahmat bayke, mana. Bayloda turgan Merinoslar ekan. Yaxshi. Rahmat bayke. Allah razı olsun. Anda mesela mayaqda bir qozulu qo'y ko'rib qoldim turganda. Mo qozulu qo'y assalomu alaykum. Sizniki qancha bahasi? 17 ming. Qo'y qancha tish? 6 tish. Mo qozimiz qancha? 14 ming. Rahmat. 17 ming, 14 ming deydi. Echki. Yigit echking bahasini aytib qo'yish. Biz tartamiz 8'den. Biz echki tartamiz, siz tartmaysiz. 8 mingdan, he? 8 mingdan ekan, yaxshi. Mo'g'ul qozlar kimniki ekan ya? Bayke. Sizniki assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? Qozlaringiz qanchadan bo'lyapti mo'g'ul? Mayda qozlar. 15 dan berem. Urg'achi erkek? Var urgaç. Bar urg'achi, qo'y qilganga yaxshi ekan bunaki. 15 dan berem deydi. Mo'g'ulardagi u? Bunlar erkekler. Bular erkekleri. Erkekleri qanchadan? Onlar da 14'ten beri. 14 dan berem deydi bayke. Hoptumga. Nomer aytыңыз qiziqqanlarga. 500. Qancha? 500. 0500 ha? 63. 63 03. 03 45. 45. Pazardan keyin qayerda olasiz? Video olur. Yo'q, qaysi rayonda olasiz? Sokulukta. Soquluqda ekan. Rahmat bayke. Qo'zilar mana. Onlar da var. Ha, qaysi? Bular da bor ekan. Bular da bor.
Bular 25 tane. Koylar 25 mingden ekan. Çala beresizler onday. Alam degen bir tugandar bolsa. Buların yaşları qanday? Hazır boz bu, kısır bu? Kısı boz bir aldı. Boz ha? Yaşları-çı, tişleri? Bular orta yaşlarda. Orta yaşları. Kartan koy yok. Kartangoy yok tugandar. 4-6 tiş. 4 tiş, 6 tiş. Ne olada? Bular 70 tane var. Bular 70'ten 2 tiş ekan. Maqul, rahmat. Qancha qilib qo'yding tugan bahasin? Qancha so'rab otasiz? 20'dan. Qancha berib otasın? 16'dan ha? 16'dan berib ot. Yaxshi. 16'dan berib otam deb, no qo'chqorni bir ko'zga keteldingmi? Assalomu alaykum, baka. Qancha qo'chqorimiz? Bahasini aytib qo'yasiz? 90 so'rab o'tamiz. 90 ming so'm so'rab otasizmi? Ko'kriklar kelib qolib turgan. Oho. Yashi qanday baka? 3 yashi? 6 tish bola. Qaraganda Qaragan yo'q bunday. Soda oldi baka shuga? yo'q shu. Bo'laylik-a. Yaxshi sodangizni bersin, baka. Mana bu yoqda qo'ylar bor ekan, yaxshi qo'ylar. Ha, qo'zi. Mana qo'zi, yaxshi qo'zi bor ekan bu yoqda. Qo'chqor bu? Qo'chqor 6 oylik. 6 oylik qo'chqor. Ne liniya bu? 80 ning liniya. 80 dan liniyasi ekan, mana. Ko'kroqlaring o'zi. Quloq 21, cho'ng ekan quloq mana. Bo'yi-chi, bo'yi ichine desizlar? Bo'y ichini ver. Archani kirgizib beramiz. Azres mosh. Razres moshni ekan. Qanchaga berib edingiz? Jang olib keldim. Jang olib keldingiz. Ba berelik. Ba berelik. 150 so'rab o'tam. 150 ming so'rab o'tadi ekan mana. Qiziqqanlarga telefon nomer aytasizmi? 502 502 88 88 84 84. 84 84. Mana shu nomerlarga baylanishlarsizlar. Atazda uyda. Uyda bor ha? O'zim Garantiya bilan berasiz. Enezi atasi uyda deydilar. Qo'chqor qulog'i son ekan. Rahmat baka. Qo'ylar kimniki ekan? Hocanim. Baka assalomu alaykum. Qo'ylar kimniki? Sizga qaraymi? Sizniki? Ma'lumot berib qo'yasiz bunda ko'ruvchilarga. Qanchadan so'rab o'tasiz? Ha. Kızıl koyuyordu. Kuruka. Ha. 150 150 'den. mingdan quruq qizil qo'ylar. 90'dan oydu. 98 geçeyim. Bo'yi, bo'ylari 98 santimetrga chayin ekan. 90dan o'ydi ekan mana. Ko'ringizlar, bular bo'zmi, qisirmi? Oğuzlar var. Bo'z, ha? Qo'z. Ekoy boz. Mana ekovi. Primo graftan kaçın. Grafdan qochgan deydi, mana primoy. Bularchi bular baka. Alar çok. Kızıl var. Bular qisi bağlari Kuruka 150 var. 150 dan. Ruka. Standan maynası. Tandamay silishasiz deydi, mana tug'anlar. Prigradniy mal bozorida. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? 05 0500 04 04 24 90 he? Rahmat. Shu nomerlarga baylansangizdar bo'ladi. Buni oldin qarab ketdik endi tug'anlar. Bozorning ichiga kirib boratamiz. Qulachinni oldingizmi? Qanchaga? 60 mingga olib. 60 mingga oldim-dek. Tak, eshiklar ko'rgazib ketaylik bir. Mak. Assalomu alaykum bayka. Qanday? Eshiklarning бағалары qanchadan qanchaga? Eshiklarning бағалары. Eskilerdin bağları 5 ming so'mdan başlab 8,5 mingga chayin. Mana 5 mingdan 8,5 mingga chayin eshiklarni ko'rdingizmi? Eshiklar chevich, son semisleri de var ekan. Bütün semiz yo'q. Tuğan qiziqqanlarga telefon nomerini aytasizmi? Aytir. 0771 94 34 35. Qayoqdan echkilar bular? Narından kelibdi. Tuğanlar mana. Echki zakaz bersengizlar bo'ladi. Alam degan bir tuğanlar. Echki tat deganlar da bo'lyapti kommentariyada. Ko'ringizlar mana. Chalib baylanishaverasizlar. So'rab bozorning ko'rinishi tuğanlar. Mana. Bu yoq degan so'yish qo'ylar ekan. So'yish qo'ylar. Qo'ylarga. Bayka qanchadan bo'lyapti qo'ylarning bahosini aytib qo'yingchi. Kimniki bu? Ya. Satılbayt. Satılbayt deydi. Anam ne yapıp geldiniz pazarga deb qo'yaymi? Satılbayt dedi. Ne yoqdachi? Qo'zlar qanchadan? Assalomu alaykum. 13,5 mingdan mana. Qo'zlar 13,5 mingdan. So'radi. Ko'ringizlar. Semiz bardig'i so'yilga jaraydi. Qanday? Echkilar qanchadan? Echkilar. Bayka echkilarning бағаларын aytib qo'yingchi. 15 dan. 15 tane? Doyni echkilar. Doyni echkilar 15 dan deydi. Manaki. Qayoqda? Ha, bu echkilarda sizga qara, ikki to'qol. Tekkelar. Tekelar. Ha, tartchinim. Ma uloqqa jaray turganlarmi? Jaray etgan. 12 dan 24. 12 mingdan 24 mingga eki. Soda bo'ldi u?
9 mingden berip tursun eкен. 18 ge ekönü berip. Bularçı 7 minden. 7 mingden eкен. Bu ne? Paroda o. Yok tekeler. Tekeleri, he? Makul. Bu eki içki. İyi, eki eçki. Bağısı 7 minden. 7 mingden. Boğuz mu? Kısır mı? Kısır. Semiz mi? Semiz. Oh, semiz eken. 7 mingden eken. Soda oldu bularga? 6 jarımdan beri. 6 jarım mingden berip ediniz, he? Rahmat. Yaxşı, rahmat. Sodanızı bersin. Bu koçkolарды da göröylü. Mına 2 koçkol bar eken bu yerde, tugandar. Bular jaştары kандай koçkollarning? 2 tiş be. 2 tiş be? 2 tiş jaş deydi. Kançadan baas? 100'tön. 100 mingden surap atasың ekönü. 200 ошондо. Ha, 100 mingden eken tugandar mına. Kuyruktарын görüңүздөр. Bular ne liniyası var? Dünyası neme? Şiroki be. Şiroki de 100 mingden. Araşan deydi. Nomerini aytasың mı? Aytı. 0702 66 21 58. Bazardan keyin qayсы rayonda болосуң? Karalta. Карабалта экен. Рахмат. Мына Карабалтада келген кочкорлор экен туугандар. Сатылбай калса эртең Сокулукта болосуңбу? Eten Karalta. Карабалтан мал базарында. Ha, рахмат. Карабалтан мал базарында болот экен. Эгер сатылбай калса. Туугандар. Mo çarba meronostor sıra geldi. Bağlar ançadan? 11,5 mingden. Mına. 11,5. Bardık 11,5 mingden mi? Kuruk. Kozulары 9'dan eкен mına. Жақсы. Molardağı 11,5 he? 11,5 mingden. Qanchada o'tir? Tugandar, эми şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Ар дайым көрүп турган бир туугандарга терең ыраазычылык. Россиядан Muhammed деген bir Müslüman tuğanız kömek көрсөттү. Rahmat, işinizlerge iyilik bolsun anda. Günüңүздөр көңүлдүү булансın. Sizler menen kanal автор Данияр болду. Mo kozlar menen жыйынтыктайбыз. Сурап бааларым. Kozların kançadan inim? Baalарын айтып кой. Koçkorlar burgaçlar kene? 9 urgaçı, 2 koçkor he? 12,5 mingden. Soda oldu. 11 mingden berip edin he? Makul. 11 mingden berip ediniz. Tugandar, эми музоо уйлар жака, жылкылар жака өтө